Kwape kwana ejara kwa pokona ko Uganda kapana kinaino munubi karakisa kanya peke diopelu aipuga ikini bon. Abu engita epole jula kinatari ikaru lu akisa kanya pidiope. Lu aipuga ikini bona Angor nu ko Uganda kachuti no ikatakui. Francis Apio na isomayo ya pisro epamoro ne kodisuta kalokata kui nyese abala ebe itogogongorita ikapani Angor kodocho. Kopana Angor itigogongorita akeche Apedorosio. Ibo ridopete yeni jagit ni nerakwa ndipo kwa Angor no shomete iwanyo no kata kwani wonbe ipu kwa Angor no somaito ya pesi dobe boripo mnyeni tigogongorita biloton kopana kata kidislo ko gameti wanyi non be chepa maybe 40% of tunga lisomaite yarasama takitapio ebe epedorete kwa na Angor da aitudolini nipodesha lu ekale ya kech narai togogongorita ikesi jokan wanyi no na beri soma kispolo be pedor kwa na pera wanyi be pero likini yesi podesha lu ekeka pedor bona wanyi be elemarosi bobichan okalango nare kwa na Angor de pedoreta gweriboro pedor ambera gwela itu pedor ambera gwela amisirin. That is empowerment likonai lineroni. Do jasa Angor kede ya itenelo joko waya lo ainu munuma Apedorosio keche keda ela jara na arai Angor ni po mambo be jasi ari dakina inono sine ilu kolo oto mayangari dikine keda ya itenelo Uganda lo ijoni kopani kota kiro nenda Apollo na icholongon lo uniete lo town lo toroma Winfred akol etwao nyesi abala ebe ejoko kwa narai ejase Angor da toma oyapesi munulu engare nikine lo sek arai ikiloko bon ajasi po Angor no kopani ina ita ikesida ikeche pongutu inaita ipongutu nukesida alomaro parliament achie alomaro councilus achie alomaro tunadoketa anu didiki aneo Uganda dumuni obonebe kolo amameti boro katangu jako pane PDM neni jai programs yu web nyonyo kwenye ibore ne polungese ati dishari nyo conditions ligwa kita nyo dumune kwatamon titawanyo be benene kiti tungene nyo adumuna PM kita bododo ai tutora Angor nyibi pedoreja aswam kapa ijo kwenye mere kwa panyo grupo so iwanyon bi programs lu kere erai bijai kita pugara wanyo be kota wanyo bi kia uno ne ja uteni Angor nuko pani wanyo no kata kane po akati tunga lu eja lu Ajaunos so programs mu kere na isomayo rengatoloka action aid no ikisoma ite Kangor kodisuta kalo kata quiz Sara Agiro nyesi abala ebe ikota kironenida isomaite kesi ka Angor kanu awanyun ebe ikeunos kesi da oponisholu egelegela kano inoi atojokara Apedorosio kech ka aikeun iporoto ikech anu empowering Angor no kata kwi ngese eshijana kina Angor ikamanara kida kesa Apedorosio in general kida Apedorosio mairumon ala to own property ejasungunda opotilipata itogongora ikisila lu eyuartos Apedorosio no Angor. Yes, because Jasinyo, a lot of politics, everybody neko te kapuno lepo. So you may find Angor ni po, mama Angor ni po perenyo. I'm doing politics because it is monetized. Maite kisila lo yuari to Apedorosio duwe, lo yuari to Apedorosio no lukechano alwatoto. Nari wanyo bukali akopani, lwatoto ngese ringala ni raso me polonoi. Kapana puganana, ochamuti kiloko kere ibisida ngun. Lwesa la kintosi iteta keche Ngoro kwa opona lokolo chamax case da keche Ngoro ikunya kisi adoketa Kanuka TV East Francis Ochen kodisuta kalo katakui